amat ya. Di depan orang tuamu kau halukan diriku. Aduh, anu datang kos kieu. Sasi Murun nu ngadownload. Ih. Lain. lain. Weh dak, kenaon sia? Pan sia datang-datang nyolot. Oh, sia non meureun. Ditu balik lah. Sia kitu amat dah aing karek datang di bulian bae. Nyaho sia lain ka dieu mau jajanan. Aing teh boga duit dak, ngaretikan atuh. Aing nembang diuk tuh. Asing. Lah, non meureun ngaribudan aing bae. Ada kah balik dak lah. Lah, ngomong tajong bangku. Nyaho sia. Woi, ampurannya hirup kecil bae. Tak pernah dibully. Berhampuran. Aing kiamat di bulian ku budak. Baliklah. Kiraha aing jadi jagoan. Abis tadi bulian ku budak. Ya Allah, tolonglah Dusing ya Allah. Biarlah Dusing jadi superhero ya Allah. Ngayanan yuk. Balik ah, cian. Sial Dusing. Penghalangan jalan aing bae. Ah, khusus ya. Sia teh nanaon mante. Niar penyakit bae sial Dusing. Penghalangan jalan aing bae, aing keur naik sepeda ge. Aing teh nyaho. Baiklah, penghalangan jalan aing bae sia. Nanu nabrak, panjana nu ragak sih. Kunaon sih badan aing? Lah, bodoh lah. Awak aing kunaonnya? Kan bingung aing jadi kos kieu. Ayo botol ya, coba aing jajal ah. Curug aing kunaon ya? Kan bisa kieu. Penasaran aing. Kan bisa lumpang sih. Kunaon awak aing? Jeung curug aing. Pan kos nu beda sih. Woi, tadi si Dusing kata apa aing? Bener sia. Bener. Aing nu nabrak, tapi nya teh kuna naon? Di mana Malah aing ngaragag. Di mana? Itu tuh. Tarik napas heula. Nah, abis santuy. Woi, laju atuh nyana teh konanaon mante. Henteu malah aing nu alecet yeuh. Laju sila dosengna ke mana? Teuing lah. Awak aing kunaonnya? Apa aing bawa kekuatan super?
aing jadi superhero sih? Aing balik kalian dek dahar. Pan pakaian aing kos kieu. Bisa aing curigaan. Berubah. Lapar tuh sih ya. Sedang lah, Bawa channel ieu nya. gede nggak aya. Tuh tumbuhan merah. Wih, santri tuh Don, paling kariung. Mau pesek di. Hantam jangan. Hantam. Berangkat. Pas daang ini. Ributin. Titut, titut, ada kejahatan, ada kejahatan. Super ladu, super ladu. Aing tahu ngising. Berangkatlah, tunggu. Berubah. Ngomong-ngomong sudah dusin ke panggilan yuk. Oh, gara-gara kamar diledekan dong meureun. Nyaho? Kemana meureun? Nasa? Wih, eta naon tadi anu raga. Kenapa eta ay? Datang-datang ngalengit, cepet amat ya. Eta mah jelema dablas pokona mah. Aduh, guys. Lontong. Non, di mana kejahatan? Desa, jore amat. Aing super ladu. Sendek non datang ke dia. Aing kerenangan kejahatan. Ges-gesan lah, perampok lagi kabur. Karena si super ladu, kumaha meureun. Telat. Aing keur ngising. Super ladu ngising. Saya keluar non ngising. Lu batu. Besi. Salah. Butai. Super ladu cenah ngisang beureun. Balik lah. Sial tak penjahat. Aing teh angan eueuh. Aing dek ngisang heula lah. Naon sih? 1 jam ini. Telepon bae. Udah copot tuh. Manjat. Mau. Ot, tadi yang ketemu superhero. Tapi malah lain superhero, super ladu. Aduh, mana ayah super ladu. Ayo wae. Siapa tuh percaya? Dan tadi ngaranna super lado. Lado sing meureun eta mah. Aing piraku nak jelma boyor kos kitu dables lah. Ot, bisa jadi ot. Soalnya nyanat iya nggak sabulan tenongkrong. Lah, percaya aing mah. Bener siapa tuh percaya? Weh, coba nyat samper si lado sing. Coba ayo wah nyanat di mah. Oke. Ot, aing tadi ketemu nyajur jasa super laduna. Laju nyanana kemana tah? Hibar, doang papatong. Nyebut tai di. Oh, itu lado sing. Tah, berarti benar dugaan aing. Tah, buktina. Siapa tuh percaya pancing beot. Ya namun datang kayak kejahatan doang iya. Bisa jadi penjahat nanya. Masa aing silanya betul. Terus masih dong ot. Buat siapa dong rampok. Dables amat.
Bisa itulah. Abres pokoknya. Alah, tuh pedah botol. Nah, di bayu. Mana? Pastinya bakal datang. Guys, sing duduk dirinya. Yang Yang kalian kianya. Kumaya lengan atuh. Masuk. Nah, guys. Ulah kenceng-kenceng. Guys. Siapa sarot? ya aing ngakor. Aing geus pantes cendak. Terus ya kas tukang maling kotok. Ah, mantel lonyot geus nyerumput ditu. Geura aing. Aing ngumpet ya. Ulah sama kalian. Talangan woi, talangan. Kena amat ya dong. Titut. Ada kejahatan. Siap, tak penjahat. Super ladu. Yang dahar ngaganggu baik. Super ladu. Super ladu. Oh iya, super ladu nyajor jasa di banget Mana ada kejahatan, di sini ada super ladu. Ih, ladu sing nih. Tenyaho, bangetna teu kajeluan. Make kantong kresek deui. Tet, sendet naon? Untuk ngebebaskan nyana. Tarunghalan si jeung aing. Hayu. Ayo, bables. Jim, kok ada apinya? Aduh, cokot cai, karungnya si ladu Jim. Itu nyiram aing. Dengan penyakit beta, dengan seta kaburung. Tuh. Ini mah kekuatan aing. Beneran sakti, nyana mah. Bin, ayo balik. Nyana mah beneran sakti. Wih, ini mah beneran sakti. Sian aing. Bukan, saya sih terpercaya. Bagus lah, mendingan tarik jubahna bae yuk. Ayo. Ayo pakai ini mah. Ya ngagawain aing bae sepeking. Dengan aing balik lah. Aduh, paling siap. Bukan bener sih. Ya bisa gitu lah sing. Menang ilmu di mana sih ya? Kepo sih ya. Wah, nih budak. Nah, dobles sama. Aduh, ot, aing sieun ot lah. Ngabulinya na. Enak kuareng geus boga kekuatan. Cek aing ge naon ot. Samun kababaturan mau lepas gitu. Mohon mang. Tapi yang tetap terus nggak boleh. Ulah karunya batur. Ajun. Ya kadang sia deui anu dibuli. Nya mah geus boga kekuatan super deui. Kayak aing belajar silat lah. Pang kan koin. Bentar dulu. Mundurin. Super ladu. Enon. Macam bengak.